Andothandwele onjani aqala uthanda umuntu kanje Andothandwele onjani aqala uthanda umuntu kanje Andothandwele onjani aqala uthanda umuntu kanje Andamjolele onjani aqala uthanda umuntu kanje Andothandwele onjani aqala uthanda umuntu kanje Uthi ngimnike uqobo lwami uthando ebenamaqobo amabili umama Uthi ngimnike amehlo ami uthando awumina sengiyabona ngomopho Imbeni uyabaleka Imbeni uyathakatha Imbeni uyabaleka Imbeni uyathakatha Umthakashana sambamba Umthakashana Yekaya esekepile Umthakashana sambamba Umthakashana yekaya esekepile Uzona zonke inkalo la kufinyelela khona lo mbukiso njengamanje ngiyabingelela ngibingelela nje mina ngomagama okuzalwa umcebisi ucelane wamncube la emculweni kaMaskandi owaziwa kakhulu ngokuthi ke Incelebane ngokudabuka ke ngiphuma emkhanya kude eJozini ehlala nathi isigodi kwesenkosi uGumede enkosini bakasiqakatha ngibingelela nje abafowethu ngizonethulela umsebenzi wami wokuqala ngqa i-album yami entsha sha ezoqala ukutholakala ngomhla ka-15 kule nyanga ka-September le-album ke yami engilenzele yona abafowethu inamanoni awu-12 angena umuntu ovame ukusineki wesithonzini ukuthi umsebenzi wami ngiyawuthemba ngendlela engithemba ngayo nangendlela nje ngozwe ngayo lo msebenzi ke bafowethu ngisebenze ngokukhulu ukuyimisela nengucela kini ukuthi ningiphe i-support nokuthi kunamanoni awu-12 ngisebenzile ngokukhulu ukuyimisela ngenze isiqiniseko sokuthi nanoma ufike endlebeni zenu uzofika ube yilento nani enizoyijabulela uzoqala ukutholakala ngomhla ka-15 kule nyanga kaSeptember ezoqala ku-2022 esibona njengamanje kulo msebenzi ke bafowethu nginenzele yona kunenoni elizwakala kanje liphethe umlayezo othi othandweni kunjani nje namanoni ahlukahlukene so kwelinye lamanoni enginenzele lona khona ingoma ethi esihloko sithi uqobo lwami izozwakala ngayo i-CD mangiyihumusha nje ithi othandweni kunjani ngiyaqala uthanda umuntu kanjena uthi angimnike uqobo lwami abe namaqobo amabili uthi angimnike amehlo ami udali mina sengiyobona ngomopho ngendlela nje engidlalise ngayo ulimi nami cishe nejabule ukuyizwa le ngoma bafowethu kuphinde kube nenoni elizwakala kanjena bafowethu ngiphethe umlayezo othi ke ngidlale nje isitayela senye insizwa ngizoyidalula ukuthi ngidlale isitayela insizwa kaFakude umroza Van Damme insizwa yaziwa kakhulu so ngithe mangibhala le ngoma ngase ngithi kodwa umlilo nyanga yami ngethela ngabethela isibhemile awuthengile ebusuku ngithumela ngezilwane so le ngoma ke iyona ngoma engithembayo ukuthi futhi nayo izothi mayifika endlebeni zenu bafowethu izwakale ngalendlela nani engizoyijabulela uphinde kube nenoni bafowethu elizwakala kanjena liphethe umlayezo othi ke ngoba ngithe bangifike emculweni abantu bavumsile ukungisapota kakhulu bangamukela emculweni nje cishe iSouth Africa yonke isabalele ingoma yami yazafika nje emsakazweni emkhulu engeke kodwa ngiyidalule ngoba ihlukahlukene indawo la kudlala khona imisebenzi yethu thina njengamaciko so kunengoma ethi laphana ingoma yami ithanda amabhinga nokulama ingoma yami ithandwa nayingane encane so le ngoma njengangenza athi angenzele yona ngoba ngithema ingoma emuva
Ngithi-ke umdlalo uyanisa nakho ngithi kuyamukela kakhulu ngase ngithi-ke ake ngikhombise ukuthi ngi-appreciate kangakanani ngemuva ngaphambi kokuba ngithole umsebenzi wami lo njengamanje semenzele wona. Lapha eduze kwami bafowethu nginensizwa lapha abantu abaningi bayazi abaningi abayazi abaningi bayibezwe nje bangibize ey'bongweni noma ey'ngomeni zami engizenzile phambilini. Insizwa enginayo la insizwa kaGumede eMbazwana uSkipha Sengane. USkipha Sengane usigqoka kanjani umdala kangaka bayebesho njalo kwemawe behasha. Shuthi le nsizwa iyona nsizwa ke efike angazi ngicela ukuthi ilandele yona ukuthi kuze kube khona umuntu ubizwa kaNgcebane kwenzakaleni mfowethu. Sanibonani bafethu, nibingelela usanela kaGumede eMbazwane kodwa akwaziwa ngoSkipha Sengane. Ngikhona la eJozini ngokuhlala ngokusebenza ngikhona la eJozini. So bafethu ngisebenze kakhulu neNgcebane kulo msebenzi wakhe awenzile. Ngisebenze kakhulu ngempumelelo kwakuhle konke akaze angihluphe studio yonke into ihambe kahle. Ingcebane kwakuwumuntu onekhono ngalendlela esimanga ngoba kwakuwumuntu ojwayele ukuthi mangabe sikhuluma kuWhatsApp angirekhodela ama-voice notes angiculele ngilila ngezwe ukuthi le ndoda iyacula le nto ngase ngicela ukuthi ayize studio sizosebenza senze umsebenzi ngifuna ukuthi yenze ipromote studio ngengoma yayo ingoma yayo ithi Injini Yonamandla yase yafika indoda yafika yenza umsebenzi onamandla impela ngase ngiyabona ukuthi hayi cha into besingasenzana nayo ngayithatha ngayisondeza eduze kami ngathi indoda sisebenze senze nathi album nje esenthulela namhlanje indoda nje isenzelana nayo kakhulu siphathane kahle yonke into ihamba kahle iyangihlonipha yanginika isingalami nami ngiyayazi ukuthi iyini kimi sonke siyahloniphana kakhulu nomfowethu. Iqinisekisa nje wonke bafowethu sizivala ngifisa ukunxusa kakhulu isupport kunina bantu bakithi sizwe sakithi ukuthi ningamukele emculweni ningkhulise lapha ngingikhulise khona. iCD izoqala ukutholakala mhla ka-15 wona lo 2022 esikuwo. Bafowethu okunye ke ngifisa ukuthi ningilekelele kukho ukuthi ke umculo wami please niwu-download bafowethu kuma online stores uzokutholakala ngama USB uzokutholakala nangama CD kanjalo futhi uzokutholakala. Kuyaqala ukuthi kuzwakale umculo othi udayisa ama USB kodwa lokho ngithenga usukumele kube into entsha efika kulo mculo kwaMaskandi ngoba ukhula usuku nosuku. Ngibonga kakhulu kuSkipha Sengane bafowethu waGumede angazi ngabonga ngithini kule ndoda ubaba kemi umama futhi so angazi ukuthi ngabonga ngithini kodwa ke ngicela ukuthi bafowethu isupport kakhulu ngoba iCD yeza isendleleni ngisebenza ngokukhulu kuyimisela ningawathengi ama-copies ningawathengi bafowethu ama-pirate lokho kuyawisa umsebenzi ukuthi asizuzi lutho ngalokho ngicela isupport ningikhulise kakhulu bafowethu. Bafethu mina nginawo amaningi engingawasho kini kodwa ngiyacela ukuthi nimsupport umfana lona Ingcebane yami ke le ngikona yaSkipha basho njalo impela ukuthi Ingcebane yami so bafethu irecord yimi le ndoda ngayenzela yonke into kwisami studio so asikhethi bala muntu noma ubani ufisa ukusebenza nathi angeza azosebenza nathi bafethu siyasebenza nje kukuhle nje kumpela siyabonga. Ngoma yami sethanda amabhenga nokilama ngoma yami sethanda nayingane encane ngoma yami sethanda amabhenga nokilama ngoma yami sethanda nayingane encane ngoma yami sethanda amabhenga nokilama ngoma yami sethanda nayingane encane.